قورتها عشان احشيها، ولسه هحط معاها طماطم وبصل. ودي هحشيها بالكبد والقوانص. كبد اهي كنت محوشاها، والقوانص برضو والقلب. بس طبعا انا هسلقها الاول عشان اقطعها. طبعا هسلق الاول القوانص والقلب لانهم بياخدوا سوا شويه عن الكبده، وبعدين احط الكبده تاخد تغيير لون بس كده، وبعدين ابهرها بقى واحطها في تقليه البصل. انا حاططها في مصفى، وهحط عليها حبه ملح كده عشان برضو تنزل الدم منها والزفاره، واسيبها شويه وبعدين اشطفها بقى. هركنها شويه كده وبعدين اشوف هنعمل فيها ايه. هعصر عليهم كده ليمون، ما ينفعش يتحط خل عشان ما تتهراش. انا بس بحط ليمون عشان الزفاره وخلاص. هسيبها بقى تصفي دمها وبعدين نشطفها ونغسلها ونسلقها. يا جماعه غير الغلوتين هننزل بالكبد بقى. تيجي الغلوه ونقفل عليها. غلوه كده تغيير اللون بس واقفل عليها كده. يا جماعه هم استووا كده او اخدوا غلوه مع القوانص اهو كده، كفايه قوي. هصفيها بقى واغسلها واحضرها للتقليه. هقلي بصل صفر كده وهنزلها فيه واشوحها فيه عشان احشي بيه بطاطس. كده كفايه قوي كده، هقفل عليه عشان ما يتهراش. هنا جت بسرعه كده، قطعت بصل عشان نحط فيها الكبد والقوانص، نشوحهم كده ونعملهم تقليه. وهنا في صينيه بقى جبت طرنشات بصل مع طرنشات البطاطس اللي هي طالعه من قلب البطاطسايه اللي هي دي كده اللي انا قورتها، ومع طرنشات طماطميه واحده عشان لسه هحط كوبايه عصير طماطم، وحطيتهم على النار ياخدوا غلوه كده عشان البصل اللي انا مقطعاه ده كده اهو. والبصل ده اما يصفر كده بحط فيه الكبد والقوانص اللي انا مقطعاه. ولو عندك زبيب حطيه. التخديعه دي او التقليه دي تبقى حلوه يعني للحشوه، تبقى حلوه قوي. والبطاطس هنا جيت حطيت عليها حبه فلفل وملح اهو عشان يبقى قاطط كده على ما ارصه في الصينيه يعني. تمام كده اتحمرت البصله وكده الكبد والقوانص قطعتهم اهو. نشوحهم كده، نحط الفلفل والملح بس مش هسويهم قوي يعني. انا كنت مشممهم من النار كده غلوه وخلاص. كنت بتمرطهم بالليمون طبعا والملح زي الفل. مينفعش احطهم نيين في الحشو. ولو في زبيب هحط حبه زبيب مع الفلفل والملح فقط لا غير. وهحشي بقى البطاطس بتاعنا وهرصه في الصينيه بتاعتنا دي. عشان تدي ريحه حلوه. وهحط ملح مش هحط كتير طبعا اهو عشان البطاطس انا حاطه عليه وحاطه في الدمعه بتاعت الصينيه دي اهو، بس عشان تبقى كله ايه كل الحاجه والحشوه قطه يعني. وهنا هحط حبه زبيب. انا حطيت معلقتين او ربع كوبايه ميه اهو، وده حبه زبيب اهو ما احتكتش اهي، كفايه كده اهو. ونحشيها زي التقليه اللي احنا بنحشي بيها البط، فراخ، الحمام. بالزبيب بتبقى حلوه قوي. هسيبها بس غلوه كده واخد احشي بقى الايه البطاطس. هسيبها لما تشرب الميه دي، هم حبه صغيرين يعني.
كده اهو خلاص بقى اهوت نشفت. هحشي بقى البطاطس، هحشي هنا وهرصه في الطبق ده لحد ما الصينيه ايه تتسبك، الخضار اللي فيها يتسبك، واحط طب وازودها طماطم. هتاخد غلوه على النار وبعدين ادخلها الفرن. اخد حبه صغيرين كده احط كده اهو، او بايدي لان انا مش مالكه معلش اهوت. اظن انا اللي عاملاه وده اكلنا يعني مش هيبقى اهو كده يا جماعه. وهحط هنا كده واحده كمان اهو اهو. زبيب وكبده وانسه اهو كده عادي البطاطس معانا خلاص حشوة اهوت، بتاعها طالع من قلب البطاطس مع طماطمية مع فلفلاية. وهنا طماطم بغليها عشان اكبها عليها عقد وحبة بهارات كده. انا هرص بقى البطاطس هنا اهو. حطها بطاطستين كانوا عندي وكان بقى حاجة الصينية اهي كاملة. هعمل ايه بقى؟ عندي الطماطم اهي بسبكها على النار، هزودها انا هحط عليها ملح بس، هزودها بسم الله اهو بسم الله. هسيبها بقى لما تغلي غلوتين كده واحطها في الفرن. هغطيها بقى عشان تغلي مع نفسها كده. خلاص كده هاخدها بقى ادخلها الفرن تكمل سوا جوه. وكده يا حبايبي الصينيه خلصت اهي، وهنغرفها بقى.